poselamim i pozdravim. Moje ime je Adnan Bajnić i mi smo ovog vjerovanja da kad odrastemo budemo lideri, a ne političari. Tako da, evo, bavimo se društvenim aktivizmom, biznisom, naukom, u kontekstu tog da vjerujemo da Bosanska krajina može biti najrazvijenija regija unutar Bosne i Hercegovine, upravo zahvaljujući vama, zahvaljujući vašoj djeci, onim momcima i djevojkama koji već sada poznaju nekoliko jezika, putuju na različite destinacije, imaju mnogobrojne prijatelje na svim kontinentima, dolaze u Bosnu i Hercegovinu i investiraju. Naravno, hvala i vama i ovim državama, pa ste Bosansku krajinu učinili i Europskom krajinom. Krajina nije na kraju, krajina je na vrhu i zbog toga mi postojimo u Sarajevu, da budemo jedan most između krajine i Sarajeva, da artikulišemo sve naše zahtjeve, prijedloge, ideje, jer naravno tamo gdje vas nema, gdje niste dovoljno promovirali, afirmisali i lobirali, nema ni realizacije. Udruženje postoji od 1991. godine, osnovao ga je na Petri Irman Dubijankić sa krajiškim generalima koji su i danas tu u rukovodstvu i današnji predsjednik je general Čustić koji nas je naravno poselamio, uključujući generala Florića, Mahmunina i Dudakovića. Mi iza sebe imamo, hvala Bogu, stotine uspješnih pojedinaca, uključujući one od Beča do Ciriha, sa kojima se hvalimo, ponosimo, održavamo jednu vezu bez one svakodnevne politike i nekog malog interesa, već zbog ove vizije, jer vjerujemo da možemo biti najrazvijenija regija, vjerujemo da vi već ste puno toga uradili, da ćete uraditi na jednoj partnerskoj varijanti gdje ne tražimo ništa na dnevnoj osnovi, dakle, nego dugoročno partnerstvo, ne pomoć, saradnja, ne neko sažaljenje, da razmijenimo kontakte, iskustva, ideje, da zajedno realiziramo naše snove, našu viziju i za nas, evo, pomenuo sam, postoje već realizirani projekti, neki procesi koji su u toku, koji će ako Bog da u narednim godinama biti realizirani, a to je u kontekstu i neke povezanosti krajine sa Sarajevom, ali naravno krajine povezane i sa Europskom krajinom, ovim državama u kojima živite i radite, s kojih dolazite, investirate, dovodite već neke firme sa predstavništvima i mi očekujemo naravno sa mlađim generacijama da razmjenjujemo i znanja i zvanja, iskustva i da nastavimo tu saradnju u kontekstu ove vizije. Također naše ideje i projekti se mogu pratiti i putem interneta, medija, pa evo nećemo vas sada zatrpavati brojnim informacijama i nekim manjim, srednjim i velikim projektima, ali da znate da postojimo, da znamo za vas, da se radujemo svakom vašem dolasku, svakom vašem uspjehu, da se hvalimo i ponosimo sa vama, pogotovo sa Kozarcem koji je naš inatni ponos. Pored tog što sam ja iz Ljute krajine, mi ipak gledamo na Kozarac kao naš inatni ponos i vjerujemo da će tako ostati. Vjerujemo da ćemo zajedno realizirati snove, ideje, projekte, jer ono što živimo, to ćemo i ostvariti. Naravno, evo sutra prilike da se družimo neformalno, da malo detaljnije pričamo o nekim uspješnim pojedincima koji žive i rade u krajini, u Sarajevu, u dijaspori, pogotovo u DAH regionu i naravno da već na leto, ako Bog da, realiziramo prvi Krajina film festival, prvi Krajina biznis forum i druge projekte u kontekstu nauke, biznisa, sporta, umjetnosti i tako dalje. I možda za kraj evo da samo spomenem neke od posebno nama dragi momaka uspješnih koji su ovaj skup poselamili, pozdravili. To je Haris Ljubica iz Sanskog mosta koji je ovdje već 3 godine zaredno bio proglašen za producenta godine. Tu je Edar Štivan, tu je naravno Haris Seferović koji nije izdajnik državnog dresa kao ni Alin Jakupović i mi evo radimo na tome da se javnost tačno informiše o vezi ta dva slučaja oko državnog dresa i da oni možda u nekoj završnoj formi budu ipak igrači i reprezentativci jednog